Sengicalini. Asikhulume podcast Tuesday. Kanyoni. Namhla ngibhizi ngabo sisi laba ne-short hair. Angidlali. Hayi angidlali. Ngibhizi. Bosesibethe impandla. Bosesibethe impandla. Bosesibane kwakabo. Hayi la bashaya impandla, ngishaya ama shades. Ngathi izoba lithi. Nase spirit la. Yabona umfati ukhula fast phela se spirit ngathi why ngina. Sakulomtimba kuna 16. Cha mina isikhathi ngabo 30 something, isikhathi mara ngathi umtsaka nami. Nje vele bangathi ngihamba naye emgwaqo bazozoyima umfana umngene ngalo gogo mara. Ngimlogogo. You know mina bafati nje ngikhulu vele ngitselele ngathi ngifaka amanyoro. Siyakhula shame. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngibani sesilenginayile bangamati. Ngiphithi inkosi wasethu. Yewena. Nje wena ukhule ebukhosini phela ngibonga bangosi basebukhosini. Hawu shame ngasebukhosini ngiyabela. Angifuni ukukhuluma lenzaba bangichiza ukungikhomba wena. Uthenge indonga yami. Ngabambali. Cha uthengela abantwana. Ngidlala ngiyikhuluma sensitive. Bangakubuka kabi ngohamba ramgwaqweni. But the whole past Mrs. passed down lo. Ekhayini bekusonto? Yeah, ngiyalo mara sasondela ekhaya. Ekhayini nemfundisi? Yes. Who's that pastor? My dad. Are you for real? Lezo manje usangane. Mara vele basemfundisa kamntana. Akusingimi imfundisi ngibabo wami. Mara phela ngani ufuna uhambisane naleli kasesekhaya. Ekhaya masengizatshwala kufana nawe besizabo. Uthi ufuna kuhambisana? Nakuhambisana mawukhaya sengizatshwala nawe besizabo. Manje mosesontweni. Ngisona nawe. Yayena lokufuneka ngesontweni. Every time sontweni angilovi shame. Maseyive similindelo whatever. Na. Funeral. Abantu ngoba namasongo asafuna. Yebo ngiya-attenda konke noma bathi hayi kunamzalwane nkosana ngathi uyagula mara smart esontweni siyavuselela. Yeah, that's painful. Take us back. Pretty ngibani pretty? Pretty. What do you wanna know pretty? No, like take us back ukhula kwakho pretty, ukhulela kuphi, uhlala nabo bani, everything. Pretty. Wanalikazi eThuna. Vele I was born and raised like Thuna. Mama washona 2010. Oh, so COVID. No, 2010. Yabona mina into minyaka ngikhumbula emhlabeni 2010 na 2020. Yeah. 2010 bekuyi-World Cup Cup. Washona 2010. Sakhulisa. Okay, baba mbekasebenzela eSekhunda. Okay. Sakhulisa besihlala nelithwini. Ya baba. Yes. How? Yes. Okay. Samuntu omkhulu. Okay,ithwini la baba. Ngihlale naye lokhathi sekuhambe imake kumbe bengihlale naye before makashona. Bekasebenzela ekudzeni, bekasebenzela e-Oshuk. Baba wami. Oh, twin. Baba bekasebenzela eSekhunda. Then kanikushona mama amacela transfer twin wabuya ngalana. Sikula vele siyakhulisana nama-siblings ami. Say why ngathi baba ngenza transfer ecela twin? Wayicela bamnika 2013 wabuya ngala 2013. Mina ngisahlala ne-twin la baba. Yes, Wabuya baba no, shout out to him. Yeah, he was my dad naye. Nah, wasa kwini? Yes, ushone last year September yena. Hayi. Yena sitawukhala that's Yeah. Okay. Ngikhule naye ngikhulise ngihlale naye for isikhathi esingana 3 years before kufika papa back. Yeah, no 2010 besihlala nasesi wami nabo sesi wami ma-siblings ami naye bekasengakabuyi 2010. It was me and my siblings only. Wabuya yena 2011. 2012, 2013 kwabuya baba. Ne. Yo. Sesi wakho yena washona kani nini? Washona kucala kunamama? Washona Shone 2018. sesi wakho ne? Yeah. Ngisho Lebe namayena. ngibali konje. Zani. Mara yathi imbi. Hayi sikorokoro madoda. Yeah. Kabangiloko. Kunjani ukukhula without a mother and ubuke kusinyalo nje Kubuhlungu especially uyintombatana yabo kunetindo lekufuna uticoce namama kubule. Yeah, mawucala uyakhula sekufuna nyalo ube mother and daughter.
manje kude lucky enough seswami was there Which one? Zinhle Okay. seswami lomkhulu first born yakithi Abangimake vele wabangaki bekasana plan Eish. Asakhona ukushaya ama-sleepover, asakhona ukushaya ivosho. Ngoba sekufuna kugada nina. Nani ufuna kushaya ivosho? Naye ufuna kushaya ivosho, kuna kuvosho ukukhuda nikhutele leso sikhathi. mara shem mina ngihlale ngisho ngitshela nabantu basekhaya ukuthi yathi guys nize ngibangala ukuthi benginayo yonke i-freedom sihle funa hamba esikoleni abuke amabhuku akhe ngiyakhona kubaleka but ngicabanga ukuthi baba utongishaya usekuthini umuntu utongibona kanjani angihambe ebusuku 7 funa ngichine etshani sifake litshe la Teenage over. ngibchinile etshani ukuthi sengi-7 solo ngiva mnanzi la mgwaceni mara sengi-7 buka tshani yabuchina ufaka litsha phasi kwelilimi bangangishaya khona linye langathola bhabha wangishaya lawa naleli tshe lami Ufuna uligwinya. mara bengisolo ngibhiliva ukuthi hayi le ndiyami iyasebenza sichineni lo tshani Yeah, young is all about belief. Yo. Yeah, I think vele impilo yakho from khamba kwamake. kuba difficult even nyanyalo nje nokuba nesimo lokuthi yabona nyalo ngathi kufuneka mama nyalo but kude lo tokwenda funa ucine edolweni yalo sekude mama kude manje ngani madolo nisisa kuwe ayasitshekisi nisisa emasontweni asathi sicine esontweni kumbe endlini ngilidolo nako konke not per se esontweni thandaza wena self ngoba konke kucala kuwe ngani yonke into bayasho ukuthi icala ngawe ukuze uhlambululeke nawe kucala kuwe kahle kahle noma ungaye esontweni nje ngifike ngigcoka ijoyini nibe muhle ngiphelele hayi lo sesugcoka kahle ijoyini mara uma ngingakahlandeki inhlito yami mina ngingakahlandeki kude take us back from school akasekho mama mhlambe kumele bakwenda ama-homework ukhupha njani bengikhopha as I said ukuthi sesihambeka khona sesihamba lomkhulu beka uyidlalile irole yamama shout out to her unangathi iminyaka simama ongekho isikama 13 oh la sekucala khona iwishi iyawubona ukuthi bengimdzinga vele lapho sekuningi lekufuna ngihlahlandise kubo ngaba funza ku-primary yakho Chathulwane kuma Chathulwane yena usamle Chathulwane ufunza khona yemali bizimkhutela abantwana beChathulwane bebasola bakhutela wena yasokhutela abanye emarimpilo naye then bekude grade 7 ngamendele eBuhlebiyeta hamba ngaye eThembeka 8-9 because bengifuna agriculture kude eThembeka ZB ngacomplete la khona why agriculture inza agriculture bengifuna yona I love grazing and farming yes nje sanginel plus dila nalo fast sinobona kucala bekhayini net ngoba ndisiyangayendi ingathi mina last year badlile bavunile bose simbali babatshela bavunile nabo yeah yes how was your grade 12 how was your high school level because lapho la sebuyoprint le babala yena sebuyakucala buyaprint sebuyaglowa sibile stout yabo bantwana vele abantwana sibile stout mara uphinze ubuyise ukuthi hey lalela unamake wena ufuna usalitendela wena yeah aish pressure esikoleni ayibambile kai esikoleni la pressure kubamba khona cause hayi zange yathi mina angizange ngaba nebangani labangifakela ipressure into lengihlale ngithi I thank God for that angikase ngaba nebangani labangifakela ipressure bangani bami nje standards yafana kundato nokuthi impandle soke sisetimpandleni kungilokho siyafana nje standard bangani bami so kude nebe kungifakela ipressure ukuthi ngaba nepressure lana la complete nini 2016 ngoba ngathi grade 10 ekucala ngawufeyila ngangifika phapha kona le ZB bekusekonekalani manje sofela grade 10 Angikho ungathi phela bekufeyila wena hayithi nokubhanka school ngebreak angibuyi ngaze ngebreak angibuyi date hawu kufanele bekakwenda so loyo ke bekangifuna esikolweni ekseni yokhapha after school angilanze ufuna ungithola egedeni esikolweni ngamcala ukuthi esikolweni bekangafuni manje ngibani even noma ngina matric angikhaphe kuma studies amasebusuku angilinze ngize ngicetha buya ngilanze ngizwe ufuna ukushada sibonga yena bekuscam nje ngiyadlala lethi ngoba into tebuhlaba so yini manje lebe kwenda ukuthi ubhank masabuyi grade 10 angadi buyaphi
ukuthi uzohlala bomngani silale phela ngoba ekhaya ngeke. Kabombani. Nomalungelo. Engikhohliwe. Mina ngimfuna lo podcast oyangibelekela. Ubhizi esikolweni ngayo. Uyafunza. Use-MRCT. Uyacaca ngalo Nje uyapheka lapha. Yaphela. Sothi uyopheka abantu usopheka ekudla yena. Ngitshela yena ngithi hayi mngani wami sekupheka sengiwe-chef nyalo sengiyoshada. Utopheka le. Shadweni wami. Umchef. But every time ngimbuta ngale question leyo akaphenduli mara ngambikela hayi njani nana uyaphendula mara ngathi my podcast ngathi kuphela igezi. Asadi. Oh that's why bomba kambe nomalungelo. Yes, kambe umntwana igama lakhe ngani konje leli mbacela. Akalifuni. Ngani konje? Imalela. Yebo. Kambe create ngiphinde legama lelo kumele lichambe ngibani. Nguye Khohle yathi uphela ngathi nasibara nathi. Ne? Ethi ngikhohliwe igama yathi ngabe ngiyantwana ngabe ngiyalibili. So manje wena ubaleke ekhaya kini uthi esikolweni mawusuke esikolweni Ngiyaya kahle esikolweni. Ngifike kahle ngifunze ekuseni siyafunza vela hawu ngaze ngekubreak ngiyodla masiceda ukudla sesiyalala. Khaba nomalungelo okuduzana nasesikoleni angithi so besithi singawotha ama-chips siyokodla khona. Hayi nomalungelo lapho yahlala funa phinde eceleni bekunekelani ngoba uyakushiya wena kodwa. Besihamba mosayithule ngelanga sathola phinda nentombi. Sorry, RIP to Pinda. RIP to Pinda. As memories. Yo. Senginemiyela khabo Pinda. Sineskiya sesadonga sihlala vula mina phambili. Khabo Pinda. Pinda beshiya skiya sakubo samoya usindile ngene. Siyasathi. Hawu class angena. Jezabel man. Hawu ngakhohlwa njani Jezabel yangihlanyisa. Sangena hawu nentombi sangena sathi hawu makathi uyasiphuthuma sabakhiyela la khaya sathatha leli sikhiya sabakhiyela sahamba sayesikolweni. Kuthi wavula njani? Student. No, bengasi student. Hayi pretty ngwendile man. Cool guys, yes. Kukhula vele kufuna ukusho ukuthi hayi nami sengikhulile yathi lana la ngidlulile. Maba situation mawuthi uyahlala phasi uyakhumbula ukuthi mara nami la bengisengindani. Take us back. Noma ungabe too deep nje. But take us back. Yeah, ngiyola ukudethe esikoleni kakhulu. Yeah. Hlanganisa abo boyfriend ngoba wahlanganisa phela. Angazi. Akwazi? Hlanganisa ama boyfriend no. Yabo thini yabo me and my friends besithatha khambe ebusuku ukuthi okay futhi nakhona khambe ebusuku besingabuthanda. Asithi siphumile sekubukela imovie into lebesithatha ukubukela ama movie. Papas sesicethile ukubukela imovie sameni maybe sohlala ecoyotes. So refresh. This guy's a student. Yeah. But I during school hours noma weekend. Yes. Coyotes sisahleli sesiyahlala ekhaya sisekusebusuku yeah seyokwata lo boyfriend lapho mara kuthi Ngovume kumatiko mina ngumele ngamati. Yes. No mati. Ngeke bayafuna esikoleni lo. Yeah. Qobo, kanti umdate sakhe singanani? From 2013 till 2024. So kwatelani manje kusi mara bona nami ngisiyakhumbula ukuthi sawuthi date nemntwana esikole nami ngisengimdzala ngetinto tami ngitendako mara hayi ngingcono. Vele akafuni phela sho ukuthi sihambe ebusuku kuphela. Thina sisahleli kusiva mnandi sokuthi ubuya ngala noma singabuya late 10. Nithatha le mali ukuthenga tshwana. Nayo siyasave ngithi siyafunza siyasave. Hawu nayo makangipha phela ngiyabeka ngithi. Mara ngihlala ngihlala nabobhuti bendawo nithenga. Hayi impossible. Lenyela ngaphela basibingelela athi ngifake lapho emabhenini faka choma. Yeah. Faka choma. Sifuzile. Sizameke ngoba bathi abazameki lo. Azazameki. Ngishela lo bhuti. Uzameki. Awuntshintsheki. Sad. Ngithola kanjani lo bhuti esathi yena ngathi yena ngifuna ukumbala igama lakhe. Lamgwaqeni. Namgwaqeni. So nawe usemgwaqeni naye usemgwaqeni. Ngiyagwaqetiswa. Hey, sahlangana khona la stradini. Manje wena uthini because you were young that time. How come you date someone who's older than you?
yo bengihlala ngimtshela ngithi ukhohlakele nje because ngishiya ngama 6 years hayi ukhohlakele nje ukhohlakele wena uthi ukhohlakele yebo ngimncane yena ukhohlakele ngoba ubona intombi umntwana omncane no vele majida kanjalo majida afuna umuntu omcontrol lapho majida afuna umuntu omcontrol, that's the thing. But I feel like kuye bekuthi into yokuthi ngani yabona amajida ukuthi kanjani ukuthi la ngiyafika ngishaye hit and run ngiyahamba hayi wathi makathi kuyaphinzeka kuyahlaleka phela prithi ninikeza nempilo teni ngalaphasi senigobonzelile sinapho mhlambe senikwati lokho never asigezi ngalutho uthi mina hawu angeke ngikhulume into lesigeza ngayo sawuthi nemadubula vele wonke umuntu uyathi ngimzayoni vele after all nawe futhi uyayathi kule jeni lo hamba kuyo lokho ngikhulumela ngaphasi ngoba sawuthi awumadubula ngomfake ngaphasi angeke kude ngaphasi ngeza ngako pure manje wena makakusoma uvela ukuthi nami hayi nami ngiyakuthanda kumbe nekho ula kulento lofuna yona mhlambe I don't know ngahlala ngabathe ngiyazulisa ahlala ngicheka linelanga siyaphuma siyahamba angeke ngikucheke phela uma ngike allowance bekunani golf crew embombela angithengela tshalo ngibujwayele nokubujwayela ngashobela ngichithele yonke leli khene ngala ngathi ngiyanatha ngashobela ngiyachitha angabuye ngicela ngivulele phele le phansi nithi ha ukhohlakele ufuna ukungilala kansenzakiwe ngeke la solala nasuku bengafuni vele sifika kanjani mara ngeke like ngifuna kubuta le nini mantombazana uyangibona ngithi mina esithandwa kusasa kune golf crew ngiyeda kukulanza ngikuthengele yini ngithengele yini uyayibala wena usho kuthini kahle bengaba nokubala ngiyabekisa nje yebo how yathi ukuthi angathi ukuthi because nekwenda nibaningi sisho ukuthi siyahamba we're going to have fun drink sibuye selala nemuntu ayikhaya kuphelele mara no very well ukuthi is highly impossible it's highly impossible wine nebafana hlale konke kufuna ngicabanga ukuthi ngeke ungaspenda 100 rand sekufuna nihambe nendlini base awulibheshi kahle ongaligibile basho njalo ungalibheja ngalibheja tozibhejela lomunye phela ulibhejela lomunye uyiphatha sisho njalo mase majita impatha ngoba sike setakuhlala nawe nasiphelane ufuna siphele nemali loyo so ukuthi ni number 2 hayi mina ngikhumbula mina ngihlala nemuntu lo mina ujwayelene naye so ukuthi number 2 awukhumbula siphele ngani wethu ngikhumbula mina magama mhlawumbe ngasiloya ngasho okay abantu magama ba so mushi imali lomfana uyichitha phasi ngimncane bona ngapi la time 16 yena uthi una 15 ukushela 6 years na 20 something 23 but nayo akasimdzala akasimdzala nje ngoba ngani lapho mina bengifunda isikole ngibona ngathi imdzala kimi yeah nathi vele masinibose nalo mntwana ungene ngani lo ngiyabekisa nje like yabo but esikhathini esiningi vele nini bafathi nikhula fast if ngiyalunga sibuka udosho ukuthi akude nalo mdzala yabo so if wena nje singabona udate namfundisi bantwana ngesisolo sibalingana because it's highly impossible uthola insanga yakho ikuthathe ngesikhathi sanyama so manje sengicabanelana manje nalo mngane wami nabakithi nevele bengisunohlukanisa kufa hayi yo shem ake ngithi imjolo ngijolo ukutsala sicabanela siphindze sibe right ngingahloniphani kuleyo jini yemjolo nguwe kumbe nguye balekile ukuthi noma ngabe uyachitha hlonipha ndoda ngoba satholile yena indoda yakho uyachitha nebantu ojwayelene nabo yini not really but those better most than uchitha nebantu ojwayelene nabo just imagine mahamba namgwaqo uyabona nto but mhlawumbe uchitha nemuntu wale bonhlazatshe kumbe kuphi kungcono phela because le business lekayenda kuvele uyafuna ungofuni benganankinga uyangiva ngithini akuhloniphane kuleyo nto leyo but bekungafika mina sengicabanga ukuthi sasa vele saluba ngimakuhambe khani fike
Ujabulile. There's this other time sahlukana yabo. Wakhala kunyembe ya mina beyakufakela nale mali yemali ngithi ngoba sengihamba. Ngoba sengihamba no choma. Ayifaki. Masosikazi ngiyobona ngawe ifaka kimi. Oyendi shopping mina kusasa. Yayisho bona mjolo kuhlungu njani masofika lapho stage leso ukuqhubana ibhari lengabuyele emuva. Exactly. Yeah. So mara vele ukuhlukana kwethu ngiyalegcina ayi. Bengasasimnanzi yabo. Nethembana bengasekho ayisikahle relationship lengasana trust. Yes. Ngoba uthi uhleli uthi ukuthi mara ukuwendani umuntu uneke phone. So uthukile ukuthi hayi ngabamba iphone sekufuna ucabanga. Yeah, relationship nje lesimnandi. Nawe ugcine sokugucuka lihlanya nje. Thola sokunzinza namagcina. So after grade 12 ithini impilo yaPriti? Okay, 2017 ngahlala, 2018 ngahamba ngayithi eBarberton. Why Barberton? Because bangithatha khona. Oh, because of the agriculture. No, not really. Bangithatha khona ngazama nalalikazi even nasport vele yashe ngiyatuka nehlahla bangithatha. Ne. Yes, bangithatha eBarberton. Nje uhlale eBarberton wena? Not every weekend bengibuya. Ngihlala Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ngibuya. Yeah. Friday ngibuya ngihamba vele bengihamba nemapahla. Kuthi ngibuya ngalalikazi. Weekend do washa khona. Lena uhlale esikoleni phakathi kumbe out of campus? Out of campus. Hey, Barberton vele Barberton kufana nase bazingu beWheatbank. Basho njalo but not mina every day phela lapha. angathi experience ngoba bengibuya every Friday. Sometimes bangadetail bebatla kutongilanza vele. Okay. Vele kutongilanza Friday athi. Ngakawanga le moto le Hilltop. Hey. Ne. Say bufunza ini? Engenda financial management. Je wena ukahle nje. Etimalini. Yeah. That's why una urana amabhuku akho nyana. Yebo, ngihlohla imali wena umbone. It's for how many years? 3 years. You ufunza for 3 years then. Une-certificate nyana? Ngasheshe ngabuya. Ngabuya ngilokhu ukugula sesiwama ngithi. So remember my elder sister naye usesikolweni. So ngathi mina I can still go back when I've uchubeka ngalapho. I have to take care of her. Azam to be complete. Till today. Oh shit. Também não precisa bank. Impilo njalo nje, yeah. Lokho ukuthi everything happened for a certain reason. So when kusikhathi sabo ukuthi ufuna ngidrope out for njengoba wena sokukhulile sofika ku-stage leso uma uthi uyibuka yini leyo mbilo leyo uma uthi uyibuka ufuna kwendeke le uyikwende ngakhona. As I'm saying ukuthi everything happened for a reason. Ngisho ukuthi wena mawuhleli phansi mase uyi-analyze because ubhizi ngetemali yaso sibhizi ngetempilo soyakuhlanganisa uma uthi analyze bekufuna ngimnakekele sesiwami. Yeah. Betonakekela ngemali. Ne. Yeah. So sisi wagcina angasabi khona emhlabeni athi normal school. Ngazama so uyabo ngathi ngiyabuyela bekuningi kakhulu befuna ngicatch up noma ngathi ngala kukhumbula ukuthi ngisele emuva ngala funa ngiye phambili. Yabo ukuthi bese noma ungazama ukuthi ucover lo kwangala ngalana ke kude la bengawucala phasi ka futhi bengaqaleka. Yo. Yeah, that's bad. Uthi papa mfundisi? Dale isigebengu. Ngibanga isigebengu. Yawa nithi ngiyabuza. Innocence mina. Awu. Siyongijini. Asizumpriti. Ngumpriti. Pretty innocent. Kama una mntwana? Uya unobo goalkeeper masona. Laba strong gabi. Hey. Uputa nathatha imbida letingaka lwana. Hawuyakunatha. Yeah, tshwala kweyimbida phela kokwabo nje. Bomana. You're not ready. Phela niyakuka Pretty. Siyakuka vele. Mfati ukhula fast. Ngima certain ages mase ufika kuwo ukuthi bathi mfati wathola umntwana ngasikhathi lesi uvamza ukuya ingubela enyalo ngokwini. Ne.
So after your passing of your sister and after usoluze catch up esikoleni sokungahlangana wagcina uthatha iphi decision? Okay, ngani makasiceda kushona vele ngangabuyela eBarberton travel everything. Oh, okay. Bese travel ngihamba ngebhasi. Oh. Ngathi uyedad. Ngigcine ngathi ngikho sekuvalele ikolo. Angikhoni noma ngathi ngibuka amabhuku ayo bekukuningi ngaka stress ceda kushona yabona nje hey ngaphosa ngamlandzela depression. Yeah. Wayelapha kanjani? Ngoba umngane wakho besinayo ukuthi na deliver nasamaphilisi. Most of the time yabo mina okay angizange ngaze ngafika ku to that extent. Kukhuluma man I think ngolokusita lesikhathini lesiningi. Ne, I try. Tshala bukhama down. Bukhama down for now. And nakhona ngeke uzuthi bukhama down ngoba nyalo ngeva ngathi kumnanzi but mase uhleli nemuntu so uyakhona ukuthi yathi ukuthi you go through this and this and this and this. Yeah. So you were having people to talk to, yes. Like who? My sister. Oh, your sister, the older one. Nje lo azibamkhulu so thinking yakho. Ukhulu so thinking yakho. Ngiyangabhodla nje angonza nje. Awenza sometimes. 2 minutes. Yeah. 2 minutes. Yeah, no, I understand because some of us we can't talk. Yeah, baningi lesibangcwabile baningi abase-akizwa kakhulu ukukhuluma. Yeah, and ngani nalokugcekana lokubona kwenenhlanhla ukuthi wena sister khona uku-understand abengimaki at the same time. Understand? Ngine friend yakho ikhuluma ngokukhulela emakhaya wena ilikazi kwendeni impilweni yakho mawuthi yasola siyabona la i-pressure ilikazi kumbe yathi ngithi sola kukhulela ilikazi if ukompera naye makompera nempilo yakhe bakakutshela emakhaya kuye asina you understand mangifika la ilikazi ukhala ngenhlonipho kakhulu ilikazi. Yeah, what can you say about ilikazi? Okay, lalikazi vele kude inhlonipho yabo sekuya ngokuthi ukhula kwelikhaya linjani. Yeah, mina njengasekhaya vele ngihlale ngisho hence you said ekuqaleni ukuthi umntana sebukhosini ngithina babo wami hayi vele temasiko nguyele bekade ilandzela kakhulu lasebukhosini nguye bekazama naye umngane wami lobo naye angakutshela ukuthi asiyise noma singakhanuki gcinani masiko ulisiko bekalithanda yena watilona. So kuwe kuhlonipha basifundisile ekhaya ngabe ungafuna ukuhlonipha sekwakho ukuthi awukakufunzi ukufunza la mgwaqeni somuntu idivethele nje kwala mgwaqeni. Mina ngibona ngathi even nalabantwana balalikazi labaningi hayi ukuthi ababafundzise emakhaya kubo kunemuntu lathi ngeke aze angitshele mina imama wakudala lokho imama nyalo yebo ayikazi silimatile sibaningi si-product elikazi nje bazishaye emhlaba mabasho labantwana basheya bathi amshayile game shaye game like hence we said ukuthi mase kukhulumela umuntu lonke kusekhathi kuwe konke vele kuyatshintsha sebantu vele basho njalo yathi isizwe uhlale ashathi umuntu lophila evini ngoba la ku7 siphila khona utobe sukhuluma kwakhe kusho ukuthi umhlaba ukushayile awukakushayi umhlaba wena ubese wa communicate. Ngani umuntu lophila njengoba uphila evini lo sengafika la ufike khona umuntu umuntu uvela kakhulu le language yawo ngomuntu so anishayile and awamsonto noma ishayile ushaye uyasemhlabeni mara hayi ushaye uma abayifunayo ukuthi namhla weekend njenga kusasa Thursday bathi ladies night ikhipha ngakuphi ladies night wase Black Queen kusasa nomezabo so awusahamba wena. Mina vele ngizange ngaba umuntu othatha stride ne khanya lo muntu ukufuna how can asiphume. Oh wena wakhula usesemncane kumbe lo muntu lokuphilisana naye wafuna ukukhula usesemncane kanti usafuna explore. Yes nangasakhona explore yabonyalo sengiyathi ukuthi ne freedom yami hayi kana abantwana ladies night namhla sihambini sigcine kudzala kushayelwa moya mphume nibadwahle ngogogo bafuna ama-2K twadla ini ul-90s uma nabo bale lapha bafuna bafuna ama-2K ayi nganawo 2K some other time so
old Like age, this, old, yeah, yeah, so yabo. Like ethi nje uyakojayelela moya nje ubone abantu hey explore. nitshona kumnandi so. Ne ukhulela esontweni ekhaya, ukhulela esontweni. Tell us more about God. Who's God when on your side? Because ukhulela esontweni. You can't say God is your father. How angaba ngigod njani? Yeah, because when I know about futhi ngani uthi mfundisi waseZion ne. Yeah, when I know about Zion. What do you want to know about Zion? Masiko waseZion lenawo ne. Mara ayafana nathi kwemasindiso nedi maybe lo munye emasindiso most of the time fana nema 10 days masindiso kushonile bayenda same time masibuye emgcwabeni. Wasendiso. Most of them. ePentecost vele bayenda njalo kude ukuthi sizohlala liviki bese bayabuya most of masindiso wayendi njalo labanye bakutshela ukuthi nemsebenzi wokukhumula abawendi bona ngoba kukhumula ngoba kudzala emandulo basho njalo mawungafunda iBhayibheli basho ukuthi cheers uyabo yeah bebasebenzisa inkomo lithole bathi bafuna lithole balishise bafuna lo msida lelithole baligeze ngawo so unyaka kusayendiwa lo kanye just pray makufuna abanithele ngemandi kuphelele senikhululekile njalo. Okay, ukhulela awukazi wami athi attendela amasonto ngaphandle kwaseZion? Ayengile nga-attend. Or before papa bamgqoka ngaleZion? Attende bamgcobile. Bo-attenda amasonto? Ngi-attende kambe yini isonto lamanani? I-Divine. Okay. Yeah, i-Divine. Ngile khona. Nani? Okay. God's presence. Buya experience impilo. No, uyathi bengihambiswa yini? Because qala besingana branch lalikazi. Nini? Yes, so lethu besingana branch lalikazi so kusona epinari so imali angeke uzube nemali and thina sibaningi remember papa angeke azakhona sonke kusithwala sesonke nepinari. Ngona mosipeli okane imoto. Imoto nganthola nonke. Mara beka lekhulu imoto. Ngishona le moto leyo lekhulu. Bekade lekhulu bekana lencane by that time. Papa. Osho baby. Ex baby one. Ngasikhuluma ngephasi vele simfaka solo siphasi ngiyazi baby ngaso isikhathi lesi. Expert akasolve uthi morning esolve khona. Yasolveka ex. Just ngazi ex solve nanyalo khona solo ula kusolve. Yasolveka ex. So yeah. So kunokuthi ngingayi esontweni. Ngcono uvakashile amanye amabandla. So bubonani i-difference lamasonto lesonto lasekhaya sokhulele kulo sona namanye amasonto? E-Divine bekuthi difference yathi. Ne. Uchawo kuchuna bani? No. Leti difference ngileyo ukuthi bona njengami babhizi ngama organ mara mina nami isonto lami i-joint simazayoni ngala kithi futhi sinemasindiso. Okay. Uyakhethela ukuthi ufuna ngala kuzayoni kumbe ufuna ngala. Yeah. Njengama sinema service Good Friday. Friday gcoka ijoyini siyazayona. Saturday siya make up konke. Khala guitar. Esontweni lami si-joint yes. That's a mix. Mixed breed was the pitbull. Yeah. Ne. So tell us about God. Who's God on your vision? Creator of heaven and earth. It's God. Tell us more. What do you want to know more about God? I want to know more. So a person like me, I know nothing about God. He told me, this God, who's God? What's special about God? How do you communicate with God? How do I find God? You understand those things? You're communicating with Him. Ngokuthandaza ngithi. Yeah. Fana ne-fasting. Bantu anet ngoba thina sibala siyithatha serious guys. Fasting ufuna siboyithatha serious. Ngila khona communicate khona kakhulu naNkulunkulu. Yeah. Fasta ini, fasta macasa, fasta tshwala. Maweni fasting. Maweni fasting. Ngibavile labanye ngibukela ilona yalondi London. So ngiyeva lo munye uthi hey asifasti kufana nokude ukuthi ufastile malona thatshwala. Never. Angeke ukuthi fasting mathatshwala. Mara uyasho ukuthi abafasti kufana. Hayi, mara believe abantu abafana. Hayi ngeke.
and Ufasta cobo. Awunathi utshwala. Sekuna January most of the time. Ngiyacabanga wonke umuntu uyenda i-Daniel fasting. Daniel fasting sidla fruits ne-veg. Awuyendi. Udla fruits ne-veg. Unathe manzi ne-100% juice. Cabanga uma unganawo lento lokuthenga lonke lento ziyahlupheka phela wena. That's why imali unengathi kungcono ye-veg. Manje le juice. Unatha manje. Akunasidingo sokuthi ngifuna 100%. Ngifuna sifane ngani lesontweni. Pray uNkulunkulu tokupha. And futhi uma ungahamba lamanye emasondo guys, uyakhona kunikela ngithi uyambona umzalwane wakho ukuthi lo mzalwane lo la uyaswela. Uyanikela. Kanjani uNkulunkulu wanikela ngayo indodana yakhe ezelwe yodwa. Mana nina nesabo sibanikele ngani kweni ngihlatshela. Phela le yaba ayisiyo le kahle. Kube dithwala. Ayisiyo le kahle. Niyasaba nina ukuthi angasipapa ya phela nyalo ukuthi kufuna kunikelwe ngawo la sontweni uze isonto londlodlo bala anifuni nini. Phela so mara niya eBhayibhelini nemhlatshela. Beka ngijesu. Kani nifunza lephi nina neBhayibheli? Ngoba ngiliva ngani mina ngilifunza mara wena ungavuma athi mama nyalo la ndlini ayiyanikela ngawo. Yeah. Ngani unikela usholo lokujana. Wena usholo ngakhona nje Yesu babingena njani azangagcina bulawa. Azangibumhlatshana. Ngisho lokho nami. Mara lokwabo phela kusafana lokho. Uma izothi leBhayibheli. Ake kusafanisa lokho. Mafika lapho nenkulunkulu ngilibuka so. Hayi akusafana. Enza. Ene lokho futhi yathi ukuthi ngihlale ngisho ngithi yabona i-debate emaBhayibheli ngafuna i-debate ngeBhayibheli nemuntu nje futhi lokho eyiwini. So do you believe there's life after death? You don't believe? No, angathi. You don't. Oh, usengafika ngala. Angathi. Ngoba ngidibuta ukuthi ngiphi impilo after death. Ni spirituality phela. Okay. But do you believe in spirits? Because there's spirits they're out there. But without spirit, before spirit, there's no human. That's why basi ungena emadimoni ungena spirit na kanti leyo echaza ngakhona ungena emadimoni bona le way acting ngakhona ungena emadlodi ma spirit ungena basindiswa ma spirit onke kuma spirit konke ungena emvemve spirit yini imvemve guys I think umvemve ngakhona imvemve ngakhona ikutibamba hlala ulala nema boyfriend nawo yeah ungena emvemve ne spirit nakhona nganisa khona. Everything is spirit emhlabeni. Without spirit we're nothing. That's the reason is when you calling God uthi uthandaze nana you calling the spirit of God yeah. Senele munye umuntu uhamba uyithwala makabita God la lesontweni vume into yakhe sobona nami emasondo ngathi uyagula lo muntu bahlanje lo moya walo God ngambitaka akusuye lo lesakhula ngayi. Yes, that's why we can create your own law and that's why this is told is usibita ngeligama lakho litho khona wena ku understand ngapha bona lapho kunengile. So that's very special siyasaba kuye emasondweni because kuningi lokunikela emasondweni and singathi sikhuluma ngakho abantu bakuzona. So wena awusonde? Yeah, no, wenyana ngisonde. Ukusondela ngandlini. Futhi like kusonda like okay yini kusonda ke mhlambe sitobalansisa ngayo kuthi uhlanganyele nalabanye bazalwane phela ngithi kufana nekufundisana uyabo angeke konke ukwadi wedwana yeah vela ngeke phela kusonda it's not per se ikhamba uye esontweni kufana nokuthi maybe siba nema service ange Wednesdays njengabo makhe ma service abo makhe angalesine kuyahlangana wonke bomake bahamba asonto sonke kufana so when Pentecost lona yini uyakubona bese bayahlangana bomake bonke bayasonda ngiloko ukuhlangana nalabanye bazalwane uve kuthi nalo nayo unaloku ngaNkulunkulu nalo nayo nalelilwadi no lo angikwendi no I'm not doing that for now. I'm not doing that not anytime soon futhi no kusafuna nami ngifuna mina le spirit leso lo mdali loyo akhulume nami before ngiva lo umuntu musi umuntu omunye makhuluma isho si oh no mhlambe lokubekisana direction ngabe understand kumbe lo uyahema yani but ngakhuluma because ngicala ngimamele mina before ngicala ukuphuma ngaphandle because le journey le is not an easy journey to take just like that uvuke ukuthi mina sengiyakholwa mina sengimzalwane yeah so you need to ukuthi vele there are so many sacrifices ofuna wena ninwasaba ukuthi nine babamhlatshela yabo so nema sacrifice ofuna wena ukuthi mngani wakho utola netshwala wena mara fasting you understand sifuna uthathe le mara utshela ukuthi fasting so it's a test you understand but when
most emkhathini ngoba nongcwele ngcwele mina yini kanti you understand so it's something else uyangizisa so Martin so you used to take mana mama lesinye isikhathi lapha ucela nje nawe lenye nawe namhlanje ngicela ukukhuluma live lenkosi lapha sini abaniketani baniketana awu ngineshem esoneni lami nginesoneni lami even my bishop uyamangala uthi sine program nyalo njenganyalo sibuye ngicamp ngithi uthi program how ungikhona bengakakufonela ukutshela ukuthi ukhona uvela isend that uthi ngikhona ufuna uprepare unprepared one ngenze nifundzile esikolweni ufuna ukuthi hayi uvamisa ukuyisenda before time maybe a week before time prepare khona prepare kahle lamanye fana nasesontweni my sister evangelist yethu ngala sontweni ngithi so nguye most of the time nasho ukuthi okay nyalo sigene kwe system ukuthi it's not umfundisi kuphela lekufuna ashumayele yes nesunday asibelieve lenkosi nami noma ngingadi lutho mara ngiyakhona ukuthi vula ngene sesone bazalwane understand lokho ngako ngifunze wona ngihambe ngohlala phansi makafuna ukushumayela mfundisi uyakhona kusukuma bese uyashumayela yena. So what do you say or what can you say about namasonto lokuthi bathi bathatha amandla ebantu kakhulu futhi kudumile ngalabo ziyona bathatha thunyete ebantu mangale lo muntu ubabhudi nasesontweni mara mangasephumile esontweni basho njalo that's why mina vele mina esayidini lami ngikuthanda iprofit sesontweni sebathi hey nangu umfundisi izibani so utile umprofit bani nathi umfundisi ngoba baba profit lapho so utile sengiyahamba ngothandazela ngiyagula noma ngingagula angiguli mina mangigula ngiyakhona ukutshela uNkulunkulu la nelipain uNkulunkulu lisuse angithandi vele iprofit because vele lo munye ukubonela kucala afuna ekubhiza kubamba akhulekela kanti uyathi ukuthi akasakhuleki kahle makabamba nje uyathi ukuthi uthatha la kubambe khona. Or do you believe ukuthi kukhona lo angathi mara vele kukhona ngiyathenga igama kukhona la emhlabeni ne so my rules esosontweni athini because then ngicoma join and ngisikhathi faka iphika ngifaka ama-sesh ngiphatha induku netikhaba whatsoever ngizonizanya sekufiwa phela angingena esontweni ngikhumula tichathule everything yabo tichathule sakhumula yabo njenganyalo as I'm saying thina sesingilozayo lo nyunywana yes asakhumula tichathule mara vele izayo ngibakhumula tichathule lokwetiphika ukuthi sithunya sakho vele sikutshela ukuthi ufuna ufake isiphila noma just like akubele mabhidani ufake nemasesh njalo so lokho ukubona kuphi ngitshelwa ngine esontweni sekuna ngithungisa indelo soko mina lo munye bamtshela ama-prophets lo munye umuntu uyathandaza aliphuphe ijazi lakhe yakho so everyone kufuna aphuphe ijazi kufuna alithungise kuyadependa ukuthi liphupha njani phela imehluko what but mara phela ngani uyaliphupha ukuthi basho ukuthi hamba ulithungisa lijazi lento khona kukhulekela abantu ngalo hamba ulithungisa lijazi lento khona kuhlambulula sithunya sakho. So how do you compare ukuthi lo moya lo ngitshela lento leyo nguye lokunguye kumba kusuye because moya meaning and i-devil i-acta ngendlela letiningi you understand angafika umbone ugogo wakho lo matiko nanani but akusuye ngikuqiniso so how do you confirm ukuthi vele is the right way yabona sisalahlekile angathi yabona sisalahlekile safuna basivulele kahle so I know ukuthi ngathi manisemalangeni mobuye ulala nemuntu mawukwatile you don't touch some of the things that awuthethekile ne awugcoki nje awuyinaso sontweni kahle awuyifa siyaya ngoba nje vele mara basho njalo nepheka kahle ngingafuna nipheke nejoyina uyifake odrop ihlala kumajoyina uyahanga noma emva kwesivalo manje wena ngicamka ngishisa lengena nganiva imalteni ngaphandle ngicamka ngishisa lapha endlini ufake lapha kule so that's why yabona ukuthi kubalekile ukuthi kube nemsamo ukuthi tohlala indodi ukuthi indoda yakho letohlonipheka khona ukuthi angena ngeni because ngiyachamka namhlanje bengathi nangihlangana no baby lo bezivana lo nyalo sona moto lokhulu
niyashayana yabo ngicamba unayijoyini lapha songenile that's why siyacindezela thina sibantu truly speaking awugcoki khona lapha but lo moya ucambela ungene nawo lapha lokuthi khona khona la endlini sicindezela imoya manje into tambanzula tambi kahle nana because it's what that's the reason you see is one of the things before uyoqala uhlangabezana nalamanye abantu qala uhlangane nawe self nyalo sesingcono sesine internet everything is out there kuthi uyohlangana nawe is just ibonus kahle kahle because ngihlangana nebantu masiprit abaningi la efonini ngiyaconnect ukuthi ngihlangane ngimaplan connecta nawo ngidibuka mina ngibuka masiko la ekhaya nana ekhaya nibe niphahla ekhayini kawansi bantu bokuphahla mara musu bantu bemasiko ngale ku-tradition and African spirituality like kuyasho bungozi nemsamo walo hayi kahle ngakugcinzeteli azidubuka azingena ku business yakho practice business ngibona umassage abantu tinyawo lapha ngikenge yafiwa lapha hayi Nkosi yami lehliti yangathi nokuthi ngithathathi ayinganto senhlito yokuphilisa abantu phela ukumassage umuntu phela umuntu ufika lapha ne-stress agcina seka-massage-ekile lapha agcina aba-great uthi lo myesesi yo unenhlitiyo shem lokhu kufuna ihlitiyo ngeke tinyawo letisona why that business angathi yathi nje yavele yaqhamuka yini udila ngokumassage everything no tinyawo massage tinyawo ngathi kudla ukudla inkenke ngone yabo siyawugudla mara awuphumi kahle le rusting so did you go to school for that no ufunze njani apha endlini ufunze ngawo acala ngawo sekunokuthi ububaba lapha sekudla inkenke lapha ngiyabagudla ntothini akudla. Who was your first customer, if you remember? Even if someone who mentioned ngegama like ngikhuluma ukuthi bekanjani lo muntu loyo umuntu omtsala umuntu omncane ukuthole kuphi everything ngithole ekhaya. Oh, she's a friend? No, my brother's friend. Oh, so it's namuntu lokudla umkenke yabona kumngane wami uthokoze kwasesiwakho kuyashaya Yeah ne njengoba vele wasuwazi mina vele nginabona le business leyo wena yona kuphela before yena boyina yini bengithengisa ama perfume. So what happened about that? My perfume no nanyalo ngiyawathengisa. Wenda konke senza ama perfume kudla abantu mikenke nandokuni my ice block. Oh no, so ice blocking my ice block ayiva ngithi ngiyaliya phela iwinter umuntu usekufuna fast njengoba kushisa sonyana. Ndokunye ngibona sibu advertise ama weave I mean bengathi itolo ufake weave khona bengisho ukuthi ngifuna into eshifane kahle. Oh okay don't be all things so ngabonala caption ne so which one ilihamba fast business perfume kenke ice block ice block my perfume ngimkenke abantu basaba kuwena sasilonyana so lesikhathi singana ngani ekuqaleni ngicela this year oh icela umnyaka so nema une equipment yokwenza le tinto le kube nje gomolo ne bathi manje bale bichelo kuyayo na equipment. Okay. So we charge njani to people that want to support 150 mawutakimi 200 rand locally say maybe sepinari at 20 rand. So nguphi distance lokule hamba le sekuthini edrobheni. Bana baphiza ba-ede ma ne ulona phela belungu bahlala banemkenke ukwazi unakane nabo vele ngazi bafuna ukuthi street white I'm telling you manje ngibathola ufuna ukuthi advertise kahle funa ngathi ngathola kude komlungu lokhona belikazi ukugezegeze advertise nje shay I'm telling you laba abantu bathatha umuntu lomunye skin ukuthi umbani that's the reason bathatha into serious bathatha umlungu nje umgeze uvula business yakho ukuthi wena nethi nguwe lokhu reception wena ulo advertise le business awucithini bantu ke business lomlungu you get more support I'm telling you. So why ungafaka ne massage at the same time
because ngibona sikhamba Yasafunda. No. ngoba yazi usidla phana emathambulu kanjani and bathi ngathi uyayibhalela and everything nkenke ngibona ngathi unesikolo sokufunda ukufunza kudla nkenke but kumassage angeke connect massage yourself because they go ngathi hand in hand and sihamba nale package ngokwayo nje so yini matimo lohlangabetana nawo la business akho uyitrenga the ice block very obvious ukuthi kuyabanza le perfume angeke sisonke simashanga so asivane perfume yeah because laba bane perfume yabo original ayipheli sometimes umuntu uyamthengisa perfume uyabhuka yabo uthi imali yama wathi ukuthi makuphela inyanga ubalela thinking angilowo nje ufuna ube strong and this guy the perfume sayiphelile and now uyayidzinga le mali ufuna uphinde zonke stock nawe ufuna uthenge yakhe perfume phela njengoba ucala ibhizinisi lo music ngicela kuyiva kusona buthapha yanki ngale emkenkeni abantu abafuna basifuna more ngoba abantu madosa phela kodwa lo muntu ufone luthena manje into yendi house call bese ngicela happy ending ngithi happy ending yani angeke shame happy ending akahamba uyifuna le Son Park like imbuti happy ending manje I protection because that one is too risky if nama house call is too risky kakhulu so I protection you protect ngibani uvamsa kama ni mntwana kithi mfana manje baninganye noyithu once amara ngeke with God you believe ngoba phela nama experience lamanye lokufuna iwa experience emadini nje la ngomhlaba ngoba umuntu man umuntu so what can you expect more from you this year wedding nyana sibarinyana massage nyana selling weaves man sengifuna ubhemensana ngiyafuna ukuthengisa ama-weave ne shoda nge-capital ngisafuna mandla okuyabofisa lo muntu wamama papa usungimoto nofisa baba ngoba le mali engiyifunako nami ngisaba nokuyibinda ibintu mhlawumbe khona double zero hey guys sicela funding bomalini 25,000 plus ngoba bengifuna yabona leyo kuthini the catering nakufunza ukwenza catering not ukuthi ngiyende high risk izelitini but I think you need to have something lokuthi noma ngafika moya le usiyathi lena ngiyithembile le business le because you need to have something yabona kahle ngibekisa ngiphikelele ngiphikelele uyakutshela yena himself ukuthi lama business ngawena mara awase ibusiness yami ngile lenye extra business lekayendawo maroom vele yabo but angeke athi yena ufuna kwenda ibusiness ukuthi itsho umthathela isikhathi sakhe angabi khona le business you understand because the business yona lo ibala lama business kamele wabalawo if sekathatha wena out like le business ukuthi wena ufuna unikele umuntu letini ukuthi rent le siyakuthatha wena away makuphuke inani ama damage nanani sekubangela iheadache seyibese ilatha iloss lesinye isikhathi kule business yakho uthathe yona imali kuyo ufaka kuyo because siyathatha vele ukuthi sivule tandla libe cool but makucetha bese iya our own lama business at the same time you understand yabona ima ice block vele uyafuna ukuthi ubophele kuyakosa emikenge ufuna uyabo so wena ngole ufuna because you need to add people ufuna ukhulise lele nayo lencane ukuze before uqala yabo because friend wakho uthi ufuna vula amasalon because ngaba i-joint venture yabo lo mama mele inhloko ngalana ubamudla tinkenge sithi tinkenge mkenge you understand because ngiyakhula njalo maka uthi uvula lenye branch futhi ngiqhubeka ngivula lenye branch naye maka uthi ufundisa ngimtshela ukuthi naye maka uthi ufundisa abantu le beauty yakhe nawufundisa abantu umkenge wakho I don't know you understand because that's the reason mawunemuntu every time ohlala naye even a boyfriend kumbe a friend
ngabhizi sicoca ngeke ukuthi kusasa i-Thursday sokushaya ngonyaka. you Understand? ayisho ukuthi lapho usadlalile ufuna uphume ubaleke ngenyawo zembili basahlala nicocela tshwala ukuthi utshala Ihlale kwenteka lo. Ihlale kwenteka. Because ungathi notice lapho ungangena ku TikTok bale banama followers lamaningi akusibale banama business. Bale bathengisa umsangano nje bajayiva every day nani bathola ama follow something subscribers. But ungathi no promote business yakho vele. But if you be consistent every day uhlale uzama post something noma ungaphinde urepost. Ngoba bantu ufuna uhlale usemehlweni abantu every day before run business because business ungazifuna business ukukhipha imali kakhulu kuba ne problem. Ingcono le oro emasuma 4 le ice block. I'm telling you. Ingcono ungayibona ezincane imali but mawuthi ayibona imali eningi. Understand? Nice ingcono mina njengami ekhaya siyathenga igezi. Ngingena ukuthi namhla bye igezi icatha kucima yonke. Igezi yona ngivele basinyalo siba njinja tigubhu. Ngifina so ngiyabuta ukuthi nasekhaya basesichinja futhi. Basi banjinja tigubhu nyane bathi yanyara igezi hey bathi yamunyana. Hayi bathi is too much abantu le bayitsenga. Ne. Yashaya igezi. Igezi yashaya. And good umsebenzi. So did you ever go lona for funding but ingone lo department? That's it. Isitha ngubeni. Okay. That's just a waste of time money. It waste of time. Ngosothini? Because bashite ngivule ikhampani bese ngiyakhona ngiyahamba ngiyacela ama funding khona kaSitha. Why banginika imali yokuvula ikhampani? Uvula ikhampani is 500 rand. Is 200 and something. 3 something yeah. Uvula ile certificate, bank account 500 rand. Just imagine. Funa ube na 1000 vele kahle. So every month you need to have 500 low, but in 100 rand for 5 bank account. 120 by the way, because just imagine. And 520 unganayo. Lo mthatha kule business mawuqeza bathi yeah stobona nyama masolelelo because it's so boring ukuthi i-government yethu yesifila every time according to those things. How many proposals lapha labhalwe bantu kude lamanye labawancedi bathatha lo munye umuntu labajwayelene naye bayinikele le proposal bafaka kuyimali bangangendele le abadle imali phelele la lottery the very same thing kwena kanjalo nani nenzi bangahambi le likazi abahlali ngcono bahlali phela kungahambi bobani laba sibahambe ngana ni strike nini ninathatshwana likazi nilesikwati ukunetha tshwana phela and we are making selzinga vele limasi lokustrike la but mina I think yabo angathi ibhlungu leyo ukuthi bona bahambe ne but iphindze vele abahambe nathi sizameni kuba nempilo tethu standeleni ngetandla because good plan mawuthi uyababuka ne bona labo bemisebenzi etandla lo munye wena amakhabethe ude nemfana ngalala likazi wena lobo ngamdobha ukuthi hey buya phela ngilokukhomba amakhabethe yes wakhamba yena naye ufuna bhuti wakhe futhi kunjani thatha umuntu walalikazi ke uthi nazi skill kuyanifundisa mfana kunjani I don't know ukuthi kwele kanjani sinalelikazi lesidume ngani ekhaya kini mani 3 mantombatana i-first born yakini ihamba yoshajwa umhlaba ijore nema Nigeria iphindze ilandze lo second born yemfati wama Nigeria ilandze le third born yemfati wama Nigeria selabana balanzana bodwana ngale bethu kusebenza ngala nina senimile nonke senima Nigerian I know. So what can you do for you like sibuke yini sikabuka kuwe and the way you lebuke something kuwe ungathini sesiva what can you say to unborn child one day you say baby sesi boy mababa mamele bantu labadzala yathi mababakhuda guys hey impilo ngoba sometimes vele njengoba sishite ukuthi umthatha ngathi uyadlala lo muntu lokho kwakudzala guys impilo yashaya abayibuze kuwe hayi sengakangishaya mhlaba ufuna uyathela ngokuhlonipha impilo lengamshaya uyisona lelo lento yonke boyifisa ukuba accountant whatever never yona impilo yashaya she ngathi bangalalela abantu abadzala amabhuku abo bawathathe abe ma best friend abutshwala baphume kubo abubeke ama special bentshwala amabhoza no akungabi into yokuthi every day yabo ngathi ungahlali nathatshana phela siyagosha nesigosha endlela ingafani bengilalele ngiclip ifake someone ngisikhulile akhuluma ukuthi ayithole iyasima athi
mama bekangishaya angitreat somehow. That's why ngigcine ngibe kulo muntu lengiyo, because we don't have that communicating nabatali bethu ngaleyo ndlela. You understand uthi hayi awulaleli everything yabo leyo mama ndaba. I feel like yabona kudala batali bethu bebasenda sibasabe Yes. akusafani nathi yabo nyalo ngiyakhona mina mhlawumbe ntasisi wami ngitshela ukuthi sesi impilo so uyakhona kumtshela so that's why ngithi mina abalaleli basana le chance thina bebangasikhupha mawungabuka kahle ma teenage pregnancy alabo seswethu labaningi bebangabatshela ukuthi umfana utokumithisa utokugulisa ngangibuto ukuthi bathini kumithi yebo bona banenhlahla ukuthi esikoleni babatshela TV emakhaya yebo nathi siyabatshela thina yakho uma ubukela igazi lami abathi bayena lokucabza ngiyacina iTV sabo leneko la sekuqala ukukhohlakala iTV papa benashaka ngimbuke nanamuhla ngivansolo khona papa understand bom ni kamera ngilala angimathi shaka namuhla ngazi ngimbukele nalo shaka wanyana ngazi ngimbukele so bona banenhlahla mabathathe mababambe balalele but akusingonke umuntu onenhlahla because some of us asinabatali ngiyabelisa uqinisile asinabatali mara esikoleni kuyakhulunywa ngalokho but ukhumbule into leyi-1 ukuthi lento lento ikiphi ekolweni labo mem laba bekolweni sebene extra job kuze ufuna social worker abeliphoyisa abemem abeparent nyalo tikolo tinawo ma social worker ingaki kodwa tinema social worker yatibayena njani no ithembeke nayo social worker ngathi ngayi ngoba abantu abasekhaya basethembeka ayingaki ngathi leli 1 abafaki lamaningi and those ahlali khona because kulo ne office kahle le social worker even nala clinic ngathi alisekho vele because icala belikhona vele ne office vele le social worker nyalo ngathi sekude asade abaqasha ama social worker abantu bafundzile government ayiqasha abantu bafundzile mangine nivotela uri government yini yini ukuthi ngivotela kusinsabo sibathovala 370 nemali yenkamkame abantwana baningi nema RDP lokubola batholile bafanele kwani RDP sikhamsile thina lokubola ya no ngekuva sesipritty so labafuna kudla mikenke ufuna kuthenga ama ice block funa bangifonele ya uthola ama phone calls I miss you yo na WhatsApp ngiyatholakala Facebook kama Facebook Pretty Ngozi TikTok Ladlamini oh okay WhatsApp number 079 749 7676 so na pamphlet why not muzophuma 10 years pamphlet yana le ingodo khala you don't have a come on no vele leli leli bengititshele ngayo ukuthi ufuna ngiyende yami musi pamphlet akutsinga uzokubali ngokubani wena yourself in a phone you create musi pamphlet ne poster nginayo efonini yasefonini ngisho ukuthi ufuna ngoyiprinter out oh there's no need nyalo kuzulo mina I'm talking about that one we create a very phone vele ukuthi ifake yeah must send it to me into ifaka kwelo wena I know guys to support a local business say bye. D'accord.